Masain when Lai District Congress Committee mean can journalist and MNF Jibai and book Masachua. If when you hear Kini party here, Manzana, Nishon Nile Patum. Sonhulam Sison Kalzeda Zan, Das River Litain Kasia, Kata, DC&MA Minister, who are Zirliana, demand soy. Anilaya Kami, Soyhona District Council, direct funding le, Tunaina Lianzok, Chang, to Soy Ka, Till Filtoklo, Kalai Han Soy Fia, Mizoram Mipuite, Friata Han Soy, trying country. When you hear DCC Mingin can say Don Ani. Hey, 6 schedule amendment Jung Chang He Anina Taka Chuan can hold to Masate Khan Kumtam Takliam Ta Akhan Central Unload Kento Trina. Lai Marale Chakma, United Lai Mara Chakma, and the Ponan Lokin Doctrina. To Mikal Zela Chuan Sang Hile Som Pasari Adepohan Central Lamin Committee Tedinin Hetahian He Helaihian Chiang Takin. Ain ziaka July ninga sang ni som hian July ninga sang ni som hian pu ararja director notice home ministry atrangin puwan hela pachong hena lekhan ron thon na direct funding chungchang anjir chian na te hian ron thon ta chuan helaya po hian Central Ministry here, Nasatakin and Zil Chiang to Chumikal Zela Chuan Samnile Somle Pakwa Khan 125th Constitution Amendment in BJP Sorkar here, Union Cabinet meeting in Sangni Som Pakwa January Nisam Nipali Khan notice the District Council Tele Tan direct funding Fanan Mutainante Tunina Lianzo. Pek an ni theina turin athupungin apoma chumizul zui chuan Parliamentary Standing Committee din ani a Parliamentary Standing Committee khanin an enzui ta anzir chiang ta kemangai po hi Delhi District Council ayo in Parliamentary Standing Committee den meeting an ko na ka zu etena chuta po chuan Hemi Chung Chang hi kan soya tin anni lam khanin gohatia kanon kaldona ta chuan ziakin ron khen ron ti chutiang chuan he memorandum hi he memorandum hi kan submit ke nge ani chu Lai District Council ai oin ka zu submit ta chuan he memorandum hi MNF te ZPM te BJP te ne na Congress te ne na Lungrual taka kan sign ani he memorandum hi ka ju submita ta chuan Standing Committee na azir chian hnu khan Mizoram Sorkar comment aron dil ta chuan Mizoram Sorkar ngai dan aron dila hei helai hian he Parliament Standing Committee report ani an report po hian tam takai zia kai ne chuta chuan Mizoram Sorkar comment aron dil na kha hei hi RTI manga kan dil chu ania hei Mizoram Sorkar ina comment apek dan ani ta hian he Sorkar hi MNF Puzoram thang kai foi Sorkar ania hei hianin Autonomous District Council te Thunaina lian zog le
fund direct kan hu thei dan zong zong a hian comment a pek na hian pakhat ma a tha zong a pek ka om lowa sum man rol na sem rol na ti tam tu mai mai ni ti te khatiang khan min hnol thak sak vekta chumi wang chuan house a pokhan in hnial na kha arun thing ta ni a khata khan kan minister zom tak puzir lian khan a huai tak main committee a pokhan ka zutela ti dot mul hum lakani gauhati committee a khan puzir ar lian hi atel lo ani ti voine hen ka seidu a gauhati meeting a po standing committee ten meeting anrun ko a pokhan katela puar zir lian kan minister zom takhi atel vel vani ti voine hen ka seidu hausa khatianga committee a pokhan katel a helam po anron ron ti an soi ta mai kha kumsom DC&MA chuang ka chel kumsom chuang ka chel to ken kol to ti si khan district council a en kol department hi a chiang lo lein ka ria a ta khan Maharashtra ate omang te soya khang te po kha ani lovani six schedule hi notice a chau man tun din huna chuan alan ri ani ti lai te po ka soidu a tin ministry masa akhan congress akhan DC&MA tho achanga khalaya khan pulal khan hola le pu CL wala khatilaya khan mimal ta point he kan buai puiber thuneina lian zok le direct funding chungchanga hian min recommend ta chu mai ni lovin Council of Ministers meeting in an meeting ni kha date ni som le pasari uga sam ni som pakhata Council of Ministers meeting a hian fel fai takin item number 10 na hian tra minti pui thu min pom pui thu po unresolved nge ani hi meeting minutes ani nge bokani khatiang khana nia ama in lem converter mai ni te tia helai hi ke ni autonomous council area mi puite hian na kan ti khop maya heta hian aril ru a hian council te ham thatna angchi zong hrim hi puzir lian hian adu lo ni in a hriata apoi kan ti a in congress ministry ang khachuan harsatna congress ministry a khan kan nei lova min recommend nge ani ti kha achiang ani tin kha mai ni lovin state zong in thurwa langai six schedule nei zong in thurwa langai Maharashtra te Karbi Anglong te tia khalai po kha a ritual ni in ka ria a six schedule amendment constitution amendment tur hian le six schedule amendment tur hian state zong in thurwa langai lova angai lo zia ti chiam tur chuan six schedule para 3 a khan Assam state noi Karbi Anglong kan ti te Dima Hasau kan ti te Bodoland kan ti ang te khu para 3 a khan A le B belin chu tiang chuan thu nei na lian zo India Sorkar hian alo peto chu un straight ina rem ti wang ani khati hun lai khan Mizoram state hi Bodo te Karbi Anglong te thu nei na lian zo kan pek na tur chung changa hian anron kan selo chu wang chun kan minister hianin ama department chan hi a chiang lo hle ni in a hriata voinia hian MNF ministry hian hnam claim zawkte kan council te din khu chu ve na tur hi a negative zong ni lovin thatakin min recommend mai sila chuan ke ni tan po call a eng ve ang ti kan be se ya ni ma se thatiang zong khan pakhat ma a om ta lo ani tin kan minister khanin soita kan khan kumsom chuang ka en kol to akka se chiam to ati a amaro chu he direct funding kan deal na chung chang a hian a se chiam to lo he ani ti voine hian kan soidu a hey helaya athu soi rang te
kan han ngai thla khian lai le marafa te chakma te pon niang hmusit na lamrong kai ni in kan ria ang tin MNF MLA rual ten khatiang ang kan nam issue asoi laya mindeu so ni om taka dokan an beng ri an nui te kha MNF hian nam nu fual te ta na an ril ru an pholang chiang he ni in a hriat thei boka poi kan tia na po kan ti tak zet ani tin athil soi zingami politics an soi tel nokila hey longlai ways BL2 chungchang a khan claim athu soi kha kan train ka ringa MNF party hian pungun lian chu kan MLA zawm tak ne thei tur ne an rin ber hi lo da nge silati po hi kan du ani chulai chu kan han soi tel du a hemi chungchang a hian 6 schedule amendment chungchang a hi chuan kan minister hianin kan MLA te hriat ang kha a helawani ti chiang takina ma le ama kha an hailang ni in kan hrebok ani tin tlem han soi bel le hlekila PMJVK chungchang a khan kha opposition group leader zawm tak pudu ma khan agreement an sign dan zong zong fel fight again house a khan soi to a khang te kha ani na taka chuan keini nam hu fual zawkte har sa zawkte hian education ate health department ate health sector hnuaiate nasataka improvement kan mamo a strengthening kan mamo laya voinia sports lam vekka an kal tamai te po hi poi kan ti a ani na taka chuan agreement an sign dan te ngai to chuan nung thak in hi ton na omem ni ti thei tur le Mizoram mipui mak ti tur khop agreement ahan ni te kha apoi kan ti tak zet ani le hemi chungchang a hian hei soita kan khan standing committee 6 schedule amendment le direct funding chungchang a khan standing committee in report te to a tin helai keini poina kan dil na kan thelu te heng zong zong hi ta hian hei azia kin kan nei ve ka helai hian nge soibel du emo khata khan han zo du te omani chon thu ran ni se khati al omlem no chuan khami china kha ka han soi thei tok ni sela atop per ka soi du chu heti among ministry kan nei hi lai MNF ministry kan nei hi lai le mara le chakma fa te tan chona van duai thla ka chumi pialama min du sagna reng nei lo min nui so min deu so tu kan valem mai ni tia thamlo taka min ti tu minister kan nei hi lai District Congress Committee chuan poi kan ti a department chan hi kan chief minister hian chu nge sela ain kol ne lo ni in kan thria thak nge sela ti kan du dan ani tel bok ani